Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa kumpul di rest area 43, titik kumpul kita yang sudah kita sepakati. Selesai ini, kita akan berangkat menuju ke Pelabuhan Merak. Kemudian, nanti sampai di Pelabuhan Merak, kita turun ke Lampung. Nanti kita dipandu antara Pak Kapolda dan Pak Wakapolda ini. Mari kita berdoa bersama-sama, mohon kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjalanan kita selalu dilindungi dan lancar dalam perjalanan, selamat sampai tujuan. Awe Overland, go go go. Superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition, that girl's gonna make me fall. Sekarang kita persiapan naik kapal dari Merak ke Bakauni. Mudah-mudahan kita semua sehat, selamat. Amin, amin. For every day and night, she make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live a crazy life, but she'll take away your pain like a bullet to your brain. Upside, inside out, living la vida loca. Shake who you got, living la vida loca. Her lips are red and the skin's a color mocha. She will wear you out, living la vida loca. Oke, kita sudah sampai di Bakauni. Terus kita sholat di Bakauni ini. Setelah itu kita bandar Lampung, langsung makan. Let's go! When marimba rhythms start to play, you dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Kita baru saja tiba di Bandar Lampung. Ini adalah restoran namanya Jawara ya. Dan di sini disajikan berbagai macam makanan, ada nasi goreng, ayam begadang ini kalau nggak salah, ayam telur. Nikmat sekali. Alhamdulillah kita sudah sampai di Bandar Lampung. Sekarang sedang registrasi di Hotel Novotel. Besok pagi jam 6 pagi kita sarapan, jam 7 kita langsung go ke Palembang. Awe Overland, mantap. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada seekor